Kedalong nok to taku thawai ni mano Ras Gaikwad by Sonju Samsung no T20 drop khaijang man yak kolok busuk je mar social media busuk mar kuchen khaijak no jotan saimano tani bagi bag duijan an drop khaiga asuk performance kaham khaiman yak kolpon drop khaiga ban karon tamo hinbui chungui tongta press conference gutom gomir by Orjit agar kano boro rakma kuchen khaikata tan bagi Ras Gaikwad no obo khaika drop khaika asuk bo kaham thumani yakol phan bantan bin drop khaika baik bo le Ras Gaikwad drop khaika wang bo wanao Ras Gaikwad para best player best performance jak T20 ranking o 8 number sokwaija last mani 8 match sung nai khanka a jaga Ras Gaikwad para number 1 player ong ta India ni ongo semno tai last Sonju Samsung ni last 10 kan match nai khaka bo Rishabh Pant ban pura better ta Sonju Samsung ni bo sem no bo last ban bo ODI match bo century khaija je South Africa oi thongpura century khaiman ya golfan chi ODI ni drop khair ja khanga ta tam kok sasinai Sonju Samsung to drop mang khai amno tui to borong ba kha asake no to mahna asake no sungmung phai asake sungmung ongkhori tongo but now haipan tabo heke gutom gomir bai Orjit agar kar brok reply rakha mane ke brok to mahinai as a question khamna abon answer rikhata omono nung si decide ma khainai busuk jarati kubui tai busuk jarati fake abon nung si decide ma khainai ta tai Orjit agar kar oma heke sauta joto player no tamhe drop khai raja khan ke brok pa abon nang dukh nangi thamon sauta tai bo example no tui bo Rinku Singh no tui sau Rinku Singh busuk best player busuk to mahine pura match finisher hini hinjago tai world cup ong skang bo busuk kaham ke thung kahimar haiban asuk bo kaham ke thungman ya golfan chungman world cup naimi tan begin world cup matra 15 জন players naiman obun ulotai naimi hin bo sajakta hainoi haiban o jaga an mo dekhe je select ongnai boron khata boron tamo nugui select khaiga tan bor khai select ongkha boron select khaiman to kaisa reason to kaisa karon to tone hedeu na nungsaka bo best performance phunungman nya golfan borna select khailia do kaham kong no hi ang manikha aptan bagin ma je Ravi Bishnoi bo pura best performance khemani golfan bonon drop khair jakhon bo je number 1 ongmani ya golfan bonon drop khaiton kha aboni main reason kha aboni je point khata Ravindra Jadeja tai Kuldeep Yadav Akshar Patel Kuldeep Yadav ball tai samol je Ravi Bishnoi ni saifano tai Akshar Patel Ravindra Jadeja brok tai bowling simna tai brok batting khaiman tai world cup batting ni bunang wa hen bagai brok na khata haiban o jaga ko je Sonju Samsung bai Ras Gaikwad jaga brok pura best performance jokte brok tai a jaga best bo thungja brok kuning pura kaham thungja basically o jaga khang sanam je Ras Gaikwad no tui Ras Gaikwad ni last 7 match sung nai khaka bojutane highest run kabang ta 396 run khayo Jaiswal ke 263 run tai Shubman Gill ke matra 107 run khaima a tinjon player hilpan bo best run bo kabang jotan sai kabang khaija abon ya golfan ji Ras Gaikwad drop khair ja kabni reason ta tamnok sain makha omongkha ja politics ta Ras Gaikwad drop khaija man ya gol kungma borong kungma question sungjang tai Srikan bo sunga Ras Gaikwad lo pra best option tai best choice man bhai kun rak obak drop khai ka am ko sungjak mun pore harsa bugle bo sajak je cricket ni boys ni jang Mr Cricket bob sajak Ras Gaikwad um tai player um tai pura intma hene future captain um tai ong mani ban je thongman je classic ban je plan je ban mindset no bo um tai ka sajak Ras khoroksa best player tai best option bo hinjak best choice bo hinjak min bo kongma sajak haipon je gutom gomir be Orjit agar ka ni brong je tama hene reply man je brong je answer ya pura controversy statement hin hinjak tan bo hinje tongnai ba only 15 জন player chi je thungman borong simsi talang man umtai ka sai ong ya ble hede T20 world cup mat 2 জন opening talang thang tan ba a 2 জন opening ni bisingi je jori no khorok se injury ong kha boni hom pura bo performance ka hom khaimi ka tamangnai tai backup mas mes ta je option mas mes ton je ka back on player thungman hain ba o jaga je backup talang thaka sa kham Ras Gaikwad tai ma sa ka Abhishek Sharma eba Sonju Samsung pha talang kha bo opening ong khori ma bo buiman thik thak no backup to pura must be important jekman chanang jeman Shubman Gill to nok sainman ban jafar sao saya khman saya ong thaka a jaga jafar bo ni performance kaham ong ya jaga Ras declare ni tam thai ka backup na talangoi thangna nangota jesukpan hin Ras Gaikwad na loge pura saya ong khaisi poila ke bo je Australia thung pura jaga bo pura century khaika omon pore hinga bo 77 run khaika Zimbabwe je am thai pura ekdom muskil chichi seno bo 77 run khaika omon pore te o 3 number 4 number rohar ka muthungnan a jaga bo 49 run khaika tal thai player deserve de khaya na khai narang wan soi nya sinita Shubman Gill duita jaga si chance ma ja ODI bo tai T20 Rian parak ka bhai chance ma khain ban bo angle ti ban chance kang la wana kha gutom gomit ban tam no ki chance kang wana kha tai age gutom gomit hati Sonju Samsung chance mana nang bo jekhon chance ta
tabo hingke bo head coach ongman jagol phun bo bona haino khe chance man den khai kata bo Sanju Samson ni bo chungsan thakai bon bahaino last match bo ODI century khaijak je South Africa bai thungpura century khaiman jagol phun je player rung drop khaijak oboni reason tam karon ni bra heke khaikana bo tam karon bagai ni bra heke je century khaiman jagol borok phun obo khai tamai drop khai tabuk nai je sab je obo Rudraj Gaikwad century khaijak bonom drop khai Australia thungbo century khaijak drop khaika Abhishek Sharma bo century khaijak Zimbabwe thungbo bonom drop khaika tai Sanju Samson na bo drop khaika bo century khaijak South Africa bai thungpura e tinjana player borok bo heke toka nai tongman ta 2-3 run khai out kha chakamta ke drop khaije khamo nok ta wansok bonok tola comment khaisna wansok bahai rok tola comment khaisa de।